Kapor Kapatisi TV. Kini kijingjia kan ofi belajar mencisni menit ya lap yang sangat dia kalapin sayong dia kiba pun pai ba jong jela para hoy tengah tengam trai undon uweiru menyerok aku dia dia kijingjia ban dak kalian ngajongi hoy klaim da kajing artatin di penram di kini kijingjia baro ban kajing kermen pada pi habakut hi isosi kan dia ya habang iya ke statement jong Home Minister jong iba puston tun sau hakabai ong ba kikimi kikpa kiri ban take care ko na jong hatu manu kikimi pa kibam take care ko na jong dan si kikimi pa kibang bang ngim kuslai rai ko na jong baro ki take care tang ba le se kum ka ko makari ka por ba jia ko gini jingjia ka statement ni expect ba ka statement ko khamlong ai men sim kan ni da ka office jong Home Minister jong ni henry ki tu statement pada ki pen beliau yang babot but kumagala juga kan dah kapor baik ini kita jinjang di pendram kum cek berdui borak kawai kum ke state ni borak kawai but ki kentin bakongsan bahasa ke state government ka jongi kini ba ko state government kamdon jimentoy kata ka smart city larang gimio ya ka safe city ini ber workshop ko no gimio safety ngon pilar hakan klemat lain nang thi na po najen civil Larpia terpindah saya celai mukra pek untuk silinter untuk serap kamdon street light kadung baik new baik kata manu balik pendak street light manu penting kena makin syai gilin tinggi singking pi kum hak tu jindung dan la tinggi beri ban sim kabu hak jindung hari ini galak pe jana deru ketika iriang tu pinalai itu kuat bersih bakadung baik lampun bak kilong kubik kilong pagi bak komplain dia kade kam tu sarkar do pi bahkan penting kena bagi citizen kinong syong jong jela kinong safe kan itu yang important but community bahkan police department ni ka competent body ke bah investigate ikre case kan penting kena bagi ni kira utang staff kinyo ya kajing ten saja ka piang bahkan long pada kajing seneng ya kiwi pada kiba persang ban penmensau ban bunau ya kajak beri jongi lagi keno ka sarkar gitu na ino menu badan dia kapor of policy ka sarkar menu badan dia kapor ki ikhtiar ban penting kena ba ki pulit ki jongi kinle ki patrolling ki ba biak ka sarkar menu ban penting kena ba kliti singking jongi kinlong ki basai ka sarkar baro ka di responsibility jong sarkar te minta pinong naik keno tingin keno ino ya nungin keno kini kajing persang jong ka sarkar ban tekti naga responsibility ka jong ka kalau nga basosi ka oi haka di siya gina expect ka statement ka bakam klan ma na Home Minister krama kinong syong jong ka jela kinyo mensim kay bangim dei ban ya sya ikong dingin dei ban kondo ba sim stinggi kimi ba ngan kimi ba kibam i jelo jong ikut ko balong bentang raw pi hadat let's say kajing statement jong Home Minister ba statement jong Home Minister ri kala pen kham siap ting susu mentai kimi pa yo ki ong bam long ki pelat su ya ki kon jong i ban ni nai ru pi ye suset bi ki kon jong i haye karang ba kin light dengan guru jing ba kata kadau ni kerpat ya sarkar bahkan long sensible dia haba ki ai kan untuk statement maka kani pada ka impact pada ya ka perkhat perdai ya ka syong san pada kepada state ni beroi Pin Reels pa ya kak tin la jong pin dam kam ya ka bakan kiyo kak tin khasi kak tin la jong ai kan roi kan pa balai pi ong gate habangi don la ka jong ka kentin khasi kerdop lani phalor beli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kam ju ong ban ya kiw yau up hindrangi kiw yau thep tu daya kan mau kendit ho lapan mi da kapati CTV na ka benta ka jing mentoy upat ba